ngifuna ukukulobola unyaka lo. Alo, ikinga yinye ukobana usela khulu utjwala sithandwa sami, ene umma ekhaya le akamfuni umakoti osela utjwala. Mina utjwala abungihluli begodu abungilawuli sithandwa sami, ene isikhathi nasele sifikile sokobanyana ngibulise utjwala ngizobulisa. Iye, ngingathaba khulu nange ungalisa ukusela utjwala sithandwa sami. Squati, sithandwa sami, khongitjele la, ngombanyana awuberegi uzongilobola ngani? Nomhlekhabo sithandwa sami, ngingenele iphaliswano elikhulu leSewula Afrika elibizwa nge-Mr Ugly SA. Lapho kuneengidigidi zamaranda eziyokuthunjwa kilo oyokukhethwa ukuba ngophume ebujameni bokuthoma. Kilokho-ke ngiyazithemba kokobanyana ngiyokuphuma ebujameni bokuthoma mina lo.